Hai korang, sekarang kita berada dalam Hilux 2.4 full spec 2.4V. Jom kita tengok feature-features dekat dalam Hilux ni. Push start button, auto cruise, Apple CarPlay dan Android Auto, multi info display, 6 speed, auto dan manual, drive mode, eco mode, power mode, normal mode. Kamera 360, boleh tengok depan, belakang, kiri kanan. Dual temperature aircon untuk front passenger dan juga untuk driver. Power outlet kiri dan kanan, 12 volt, USB Type C dan Type A, traction control, rear wheel lock and 4-wheel drive. Wireless front recorder dengan SD card. Blind spot monitor. Ada 7 airbag. 2 airbag di seat kiri dan kanan. 2 airbag di depan. Dua airbag di curtain airbag. Satu lagi airbag di lutut driver. Fully leather seat. Glove box ada 2, atas dan bawah. Driver electric seat, depan, belakang, naik, turun, sandar. Aircon belakang, A-vents kiri dan kanan. Armrest dengan cup holder. Lampu belakang LED. Buka bonnet ringan sebab ada tailgate assist. Lampu depan LED. Highway train. Toyo tires size 265 60 rim 18. Cup holder 1 2 3 4 5 6 7 8. Kapasiti enjin 2393cc, horsepower 150 at 3400 rpm. Berminat dengan Toyota Hilux 2.4V, boleh kontak saya Ida Toyota Nilai.